Ndizi TV Ubwansu Gusii. Manchu muliere bitosa boko birase umuko burekubo korekana uboke bw'ababoko toka sensemo yemetambo muna boko manyamuna nigo yabo moisomore naso mugabana be county ya Kericho Eric Mutai magega yo mubarori oganire ko ikerani wabo ku mwaka isiko otaba ko wikana chinga cyecho nigo SNT boyigagendrete boyikirano ko yarigania go chakira litkolia Jumatano wiki nigo muswada bwo kumurusia bisiyo mukonyi bo morayi bwenseriga digashagura nyara kwa boyikirani gwa chinga kibono chinsemo chionsi sensemo ye bunge enena boigerie kumwegerera Rigathi Gachagua iranyara ko bagego ikirania oborori bwabo bosio bwa ebunge ya Senate. Happy KDF Day no kwegena buna ava kali mirimo bonse sababu sobore ndikoro ase koskeri kabana jeshi ya KDF baba kwego keritwerera sobo cengera kero lyari ngiritwori yo cengera obokoreri bwabo emergency ya Kenya umwanchi muri eto kwegena buna ritwori yo yabere ritwere kema namono kwa bere bukwego kyasukubwate mirobero yonsi ya Ndizi TV nabwo ubwansu bw'umugusii namangeto ko warigendete ko bwatira namona bariki baito bamangana maya sekerenga yo kwenekia ngatonyare ko batogo komanya ayo mwancho morigere ngagendere ko bagagwate kahimena isko yorogongo ruwa Gusii kolende litanga likatonyore halito kwariganire tia senchira yobenge lakini twende tusema nigegoika abantu bose bamanye umukungu na imogende umukungu noare round yeye itakuwa round ya mama no inda sekero kyobo governor sobo choryo bonene bore bosyo ene kiro mu gimendere puye county ya Nyamira chinga kyabwa tukogosira sensemo ya Gesima abana aba bane bonse korunyina kobogorio borito mpaka koibora tari kogenda no enkirini ogo taige na kogenda nyagetari nigo kwairere ya mateya mogosiro mwanchobo asensemo yabogeka KDF's work transcends defending our borders. It touches the lives of Kenyans through various humanitarian missions, peace enforcement, and peacekeeping efforts. Omukia bwaba obisabege kosi ya KDF wokorenda magima y'abantu nakoreto omurembe nigo kwagekere chinga kiritko lya rero lyarengeritko lyo gocengera obokoreri bwabo. Eyemo
Tunaenda mango mwanchi umurieto kwa rigania senchera bene tukumanya senchera ere yobwikira ngenda tunyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital. Wetera YouTube Ndizi TV News mwanchi umurigere na website ya www.ndizitv.net. Sara mumanyi nero koine kiachipicha nerio gichawe kira senchera bene ritriane Everlyne Osero. Lydiah Mose to kubatana na monera kwene kya gochere wetera somuna we manyere ritriane na njengoro kwa Josephat Amisi. To kwa nyo chake manye Jumatato se masubikira nukorwa se county ya Kisii wase amatemo kurwa se kinyoro kia mutoke yogotoka se ward ya Bugeka menye bunge ya kitutu cha Che South county ya Kisii egendrete komochiwa na banya kenyoro magega yo kumutiga umwana obo umurwaire nyumba chiki isato asibaho tabuna okwege na kwabo ngoria se amariogo kurende ase amasabo anigo hachire magega ye amate yaye goikirana ase enga eyo takomurusia omomura oyo chinga kibona banyatoko bakomuikia se nyaktari Eyemo himeyo mochobosongo anyalete kobaga gosiria obogima bwaye nonya nabo nigo omugaka bwenga eyanyale kobaga kwerekia nga abana baye bose bibanyare ko bakwiburwa senge yo mbaranyara ko bagoikerana ase chinya gitari ngana hanyarire ko baga ko yesira nagoteba ngokwegena kwabo nabo kurengete nga barabwo banyeneti banyara ko bagoikerana ase chinya gitari muri kito dipo nasanya nekirana sengeyo imeye kenyoro kia mwamotoka egotokemeye wodi ya Bugeka igotokumirana ne amate ya Vincent Angwenyi abwibara babwatani be kanisa ya imeye mwana okwegena kwa bokonene tikuri kubanchera barabuko iro monto nyagitari nigo yairerete omwana obo Josaya kumba bwe myaka 24 usiri obugima bwayema ega yokurwara chiki sato chiarire orumuna na rengo musai muna nere na munyuomete na moerese te kinge genete nera gaitaba kero tuachi korigereria samariko asoko iwana nie bibungo tokanyora mangana ina bari so togatwaro kwege no komonje no mungi none urende kitogenderete gusanga na tatu mwabo no ruara kerabe otegemete nyagitari onye kinga kikiaikire no rusi gwao iruranda ni oiruense enyagitari eri enene sana basi bole tu ne sanduki maega yukurigereria engane yeiga barabwe buna baiboli tibali kwegosa asomo ikone igongi gwete ng'omwana one na inche nabeire negesio na ibore to omwana ogoso asoboroti bwa Nyasaye ase ng'encha achorete Yesu paka agakorero na buna arenge konyakorera nyagitari ng'andetere tata ndusi anje tinta itikobera abondo oche ng'akorere to kwegena oku amang'ana yebirero oyo okorera tigarire nonya nabo ababwatani abwe ekero omonto arosire achire borera ararire gose no omwana ogo chaka gukura isiko ama kweri aya tokoroka yembera ase Nyasaye gokorokorara amateyeiga y'abana bane nigo bamenyereta amasabo kurende tibabwati gosemeria asa mariogo abana aba bane bonse korung'ina kobogorio borito mpaka kuibora tari kogenda no en clinic aba tari bobe kogenda clinic lakini tari kogenda ase ng'encho yokwegena oku emeti enyi kianda yaera oibora omwana twarera asoko bwa kwa Nyasaye amarwa irari akoria abana mwana one tanya konyu noe no bwaranse obugokoro kubwo munugo gusangane gitaseni kia Ndizi TV nigo bakorera rituko ryo gusasima igo rituko ria saba erire Saturday ina rituko toko sangerere kana so gusasima ubwate kana na mariko Bibilia ekanisa tari enyombe eri asa abantu bakogenda bono ekanisa eye inje no mongi none nabo togosaba totere tokwane tosome ebuku ase obwamo bune amateyemo imani pia tuko pamoja na wazazi wangu na ndio tunategemea na ndio imetufanya hadi tumekuwa hivi wakubwa njengo rugufeni kwambuka nje mama mwabo mwana yorari no mugaka eresiri na bere iko yani no traso kwege no ku na kuna venye tutamtoa makosa juu alikuwa anajua nyakati zenye Josaya ataishi omoichano munene asaba nyakenyero nigo basiema engane yegekiara na kuyegikeria bororo na goteba okwegena buno koiga tikori kuya nachete pakaganga tema ko tebi umungina nyenega agende pakora agende resa abanyagitani cy'umwana arwarete egere bamukonye
lakini omong'ine gakane togotimoka Marita guru Josephat mitira ngwenyi injo mumura monene sobo kongo botonyole ona baba minto la baba soete kadise yo miaka yara chire mengi ono tugatema kubarenga kimbara kane tigugore kadise lakini bacheti mwanjira eng'aniye teringiya ekiagera rinde bona abantu baraba mbaru nyagitari abantu igo bakonyekire rinde bono tatiga rinde ikworoga no kugena kwabo gukare Giko ripoteria egetaseni kia onambe Eyemo kia Ndizi TV kurwa sekinyoru kia mwamotoka yugutuke meye wodi ya boge kebunge ya kitutu cha South litirane ngoro kwa dipon asanya Mia mono murikeito dipon asanya se orovo tiururikiranu Amisi abantu mbali kwege na mariogo nigo bakwiye Ataganya nyagitari yaya lakini rende nere byekero munda arwarire mpaka mwarorera arwarira saikira atari kwenyara nere bya konyora obokonyi kurwase abanyagitari togoswa bosonigo omo women representative we county ya Nyamira jerusha Emanyie aruro kuboria ocha serikali ye county kwenekya bunango ikiraniere amaganyo y'abamenyi kurwase county ya Nyamira anene asensemo ya magendero jerusha nigaya kwana aya magayo kwarigania umuroburi bokoena na obokonyi wechie mahamona boigo chibesa ochia asebyombe aabia bangina himeyensemo yage simaseboigo narekoba gakwenekia eganga yayo guchikoboria obogavana chinga kichobo chori obonene obubole motwe Apol kapo kara kurwase county ya Nyamira ni gautumanye na jerusha nigo boiga beira gendere kuriira yogo chako gendera kurua Osero kugocha sebyombe ao na boiga bangna asoko enekia buna babiri bagokonyaka asoko egenderia samatokabusyo gago kwana se chinseme chiga chagesima nigo mwakilisho yiga hama basubati kurwase county ya Nyamira musubati jerusha Emanyie agendere ko bagakulira nga wikati kunyara ko bagakora imirimo yaje boikirano Sijakuja hapa kufanya campaign, lakini nilikuja kufanya kazi. Nimekuja hapa na dance, nimekuja hapa na balls, nimekuja hapa na checks. Kwa hivyo ile kazi yangu ambayo inanifanya kuingia karibu na wananchi imenifundisha vitu nyingi, mpaka nimekuja kugundua ya kwamba kuna mahali ambao watu wetu wako na shida sana. Jerusha huyo nyara ko bagakurwachi amagocha se ebinyoro bibere kiria Kenya konga mone kenyero kyagesima nigo abahaburire kunyara ko bagutumeka emeyobuya eyo erabakonye kwenyorere bitoki na boigo ko bakonya semero byo iyo gokorekana se binyoro atandine abo erango taka kwegora eline tikokonya the community egotoka within that region na ile karaba yewa igere free because I've given it free talibesa naye tunakwenda kueleza ga Oimerane wataba manana le abantu bane kabara yetumeka samaya na marase litalia tata ndio mwana ndio mwana matani nonyina bo jerusha bego niganyara ko bagagokonya chitimu ejujo gwakengo yo kirime ye ewadi yiga yagesima we have distributed football to the 17 clubs which are within the ward of Gesima. So I hand over this balls and I want you, everyone, you throw up and then you catch for yourself. Jerusha bego kwa na sinseme ejo nigagendere ko gakuboria serikali ya county ya Nyamira gukora imirimo yayo bwikirano elio ko barorobeli abananchi egurube. Tunataka kuuliza serikali ya Nyamira hasa kwa sababu institutions zile za Tibet ambazo zimekuwa devolved zinatakikana kupata walimu ambao wameajiriwa na serikali ya Nyamira, lakini wamesema walifanya recruitment ingekuwa ifanyike 1 year ago wakati walifanya interviews, lakini mpaka sasa hakuna kitu ambacho kimefanyika. Na wananchi wanauliza, je, ni nini inaendelea katika kaunti yetu? Kwa nini wasikuje nje watueleze hata sisi wananchi tuweze kujua ni nini inaendelea? Nonyina bo nigajebolire serikali nene kwani kimunangurigereriere chinsege jirebonete gukora imirimo yayo bwikirano uchasorgongo rwa Gusii igati yabo ile yobo chenu
eria yechisemi igatie chinsagia chinde. Kama umesikia mwananchi akilia, ni uhakika, ni ukweli, mwananchi ako na shida. Kama saa hii wanasema hakuja kuwa na umeme hapa for the last 6 months. That is pathetic. Ikifika saa 12 wakati ambao watu wanatoka kazi wanataka kukuja hapa hata kununua kitu, hawakuta kuna giza. That means hakutakuwa na security. Omwali oye Jerusha gagendere ko bahagakoria eira na wasioria ngano areketi ase chukora chentunde gocha asegarukeriyo korigia obo governor asatebrenga nero rabeliogo lirakonye e county ya Nyamira. Ana niki kwa obo governor barafungo libuone na ilitari bo obo gocha 2027 ana nenga asimba kora ana ete ko kore mere etego metego ni tebe menge njera lakini akataka yeju toka tebara aba ngira mo kwa tayari tata bare metego ana renga aki ko moro teno mo bengale na bantu banyanjira bangaire kwabe mungu ajala ni ko ruga aseito egente kabura na ngireiga mwanda mesirio kwa kuchafuta ngegente Ginko ripoteri getaseni kia wanchete kia Ndizi TV kurugigi gai gas nsemechi gachege simaime ye bunga yabo gitutu wa masabeme ya county ya Nyamira inche igonkuru kwa polycarp okara Miamano murikito polycarp kara soroboti ururikano kurwase e county ya Nyamira chinga kibunge ye senate egendrete kuyarigania iri gotegerera umuswada bwo kumurusia biso mukonyi bomura igwense Rigathi Gachagua nigobono ababwatani aberichi ko bagendrete kubwatuka ebirengereri byabo oyo mangoiga Wilkins Ochoki oyo nyalire kobaga koeranga nigobono etimu engima yokwegerera ensemo ya Rigathi Gachagua ebwatogosemeria okonene gochia sensemo yebigambiro aya nigo achiremega ya ebunge enene waka ekura yokomorusia abisi kurengana na Ochoki boigo nigo anyalire kobaga goteba eseneti nebwateri bagari nene lyo kwene kenga ya nyalire kobaga gotegerera boikeranu okwemurungania kurwase chinsemo chionsi echenyara koba chikobe kumuswada oyo bosio bwebunge ya seneti. The Deputy President Gachagua utwalira a lot of faith na judges waito ekia utwalira a lot of faith na rochenga Senate again retawano iga nkako genda because you know the president is definitely supporting impeachment yae igobona nabate numbers both majority and minority igobona stay awochi nama nitenga parliament yeto tell independent na Senate yeto tell independent so that ngomo tumerenga na kiaro chirete na pakaga in the court argument ya Eyemo una naroche ataita gote bangiringa na bakenya ba mochorete ngai gobono na ine na bakenya bagwana da kumutumanga ye tali we because constitution ingote berenga both president and vice president are impeached. You got the sole mandate yokorusio vice president was a president office is the National Assembly, the Parliament na Senate, because you have muiting about Tokonyara and the Koirani abantu Machagua Kachikurana Totagete Gachagua and because one of those are our representatives. Ekoti Monomono Kuchire Aguchioda, Munyo Tewa Mbora, the former governor of Muranga Wairia, because of the court. Merena holding an hour at the grounds, especially the issue of public participation in Supreme Court. The public participation here, Korwa Banto, Amaonia Wekane. A Coronado Javaco argue, even his lawyers, the argument, what a key, a question area in the public participation, they way to much why. That is a strong ground in Kaite, Abuate, Arengarati, and Amaconia, the Toraga, and Torrena. And no defense here, I got to put it not them as I'm with the time. Not them as I'm with the time to story the company, but our parliamentarian zone. There's a lot of external influence, and I believe now, Honorable make a decision.
Na magagaye kati ya MCA korwase county ya Nyamira kumurusia bisyo munogeri bwebunke yo enokokero n'ikingurwe ikiaeta litukura rero nande nige msana nentindi yabage kwenekiwa egati y'abanyanyimbo korwase getaseni kya Nyamira amona ba MCA bo asamaga chayo yebunke ukona korwase amagacho ayo nigo ba MCA banyarako bakomochi abanyanyimbo abwasogo tumeka bobe negati y'abaraya bagendeta ko bakwamererie getambo kero yo korusigwa abisi omonogeri yo nabwo kuboli y'abaraya bo koba onyemba buata chisaba wanyarako bawikirana sebigambiro buna enchira ya moyo korokia okwe murungania kwa baseri tukolia lero nigo bateba batabuate bikaro binde byonsi bia boncherelia ase ebunge eyo nabo igo ngana abanyanyimbo koriye mesi aseseme yo nigo ere mamicheneri chiko naga somo gasoyo basigali baje assembly tomaete yo batoma na ne mesi bakoriye Yari tukolia lero ntwabwata mangana biasara bya MS ne bwata kinjira kya yekolendwe na ade seko kakinaro wiki elia aba saba baba sigari bacha mbalengega bakarora litukolia chumaine ntwalenga assembly ne MS ade twaba no ogokumia na ade bairanire bacha ko sabe MS barole na tubaro ade banyarole Eteriko nyarekana. MS yakarekana litukolia kagenda ase nyumba aso okore biasara. Igonda bwes orengereret. Una MS ne sirete. Oye akongainu anda akongainereri. Anda actually omonto jede police akalika mangana ayo. Una MS ne sirete. Oye abwena tabu atu kero buno bali mali gete. Kuna leadership yetu na sijui kulitokea vipi tukaona polisi wanaingia na kuitisha mess ambayo ni simbo ya unity ya assembly. Bila hiyo assembly haina nguvu ya kufanya kazi. Hatujui kabisa nini ilitokea, lakini naona polisi pia wanatumiwa vibaya. Tunaomba viongozi wa polisi hapa kwa kaunti yetu wakome kutumiwa kisiasa. Mesi lazima ikuwe kwa assembly na hatuwezi kubali itoke kwa assembly iende kwingine. Polisi hutumia bunduki na sisi tumechaguliwa viongozi tunatumia mesi kuonyesha nguvu ambao wananchi wametupea. Wakome wasirudi tena kuichukua na hatutawapea na hatutakubali. Hii kitoka ni kama tumenyang'anywa nguvu ya kazi. Wale ambao ni wapinzani wa viongozi ambao wamechaguliwa upya watumia njia zingine za kisheria. Tukulireria lebereka okerekana isko yorogongo rwa Gusii serikali ya Kenya kwanza inzi oburaiwa Dr. William Samuel Ruto yoro muraiwe senigenderete apwene kiabuna baikiranirie omurobere obwo agachi bw'ikinyumba aseri guririse omurobere yoberwa kwene kiwa gusibuna berega kwene kya omonene bwo waziri Musalia Mudavadi ganyara ko bako yakwana aya ase county ya Kwale magega yokora omosangrekano unyara ko bago koleta amo habo bisa kurwa ase chisekta au serikali asabiganyare ko bago teba kurumo jirego yogo somoro binyara ko bocha kanigo abange baba Kenya banyare ko bakwenyorera obumenyi hobore obuyanga gutomanya muri kyoito Vincent Nyanja. Ime ya Diani county ya Kwale Omprem Kapren Secretary Musalia Mudavadi nigekerana asogoserigwa kumureberio orenga tinyomba manyakanete buna boma yango asiri bagalia yomura ibwenseni go Musalia Mudavadi ate abuno ko bwatarana hagati ya serikali chichi county na boigona serikali nne ni okuchigekerani bene obwagachi bw'inyomba manyakanete buna affordable housing. Kwa hivyo kuna jukumu kubwa sana katika viongozi wetu na sisi wote kuhakikisha kwamba hawa jamii zetu watapata makao ya maana ambapo kuna maji, kuna vyoo, kuna barabara ambazo zinastahili, kuna mambo ya elimu na kadhalika na hospitali ambazo zitawafaidisha. Kwa hivyo tushikane pamoja na tujenge, na mimi nasimama hapa nikisema kwamba nguzo yetu sana kwa haya maneno kusema ukweli
ni serikali za ugatuzi. Kuona koludiani imeye kaunti ya Kwale ni umusali atogie kiombe kiaba governor kose Council of Governance COG asoko bwaterana amo ne serikali nene asoko zirane mono omorobuli yo affordable housing. Lakini nataka tu niwashukuru Council of Governance kwa sababu uhusiano huu wa serikali ya kitaifa na county governments ni amana sana, ndio tupate nafasi ya kuhakikisha kwamba Wakenya wana pahali ambapo pana heshima, ambapo wataita makao yao. Nigere wiki amanyakante una boma yangu oetera asomorobelio yuni gomsala mudafadi amentabuna enenchira Eyemo yokorosima baga yemiremo oja sabasai oetera sobwagachi wechinyumba. As we embark on Boma Yangu Week, it is essential to remember that our investment in affordable housing, alongside the critical initiatives like Gusii 2 and BCRUP, goes beyond infrastructure. Achieving this vision requires strong partnerships between the public and private sectors, as well as the dedication of all Kenyans. Together, we are also creating jobs, stimulating economic growth, and empowering communities. Chingakichi boy gomo governor boy county ya Wajir Muhammada ni boy gatogechi county asobwagachi affordable housing wirenchira moyoko nyara kwikirania magendro asense ya Kenya. County governments hold a pivotal role in realizing this transformative agenda. Their responsibilities span from urban planning, the provision of social amenities, and the creation of frameworks to ensure affordable housing becomes a reality. Mwaziri wendemero public works housing na boy urban development also home ni ganyara kote abune serikali ni gagenrete kuroto tamonona konyara kosirumurobulio yo omanyakante buna affordable housing gochase aba Kenya. I do appreciate the comments or the feedback by the new chair of the COG that we need more collaboration, particularly that we need to now work very quickly on the framework of engagement for purposes of the affordable housing program, because the county governments are at the center of this program. And I can assure you of my commitment, but more so the commitment of the head of state in ensuring that the county governments take center stage. Go reporter ya Ndizi TV, retirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Memono murikito Vincent Onyancha se orobo tiorurikirano asiritorero nigo ebunke ye Senate yabage waka kura yo gotegerera omuswada bwo kumurusia bisomo gavana bwe county ya Kericho Eric Mutai asekere bateba mna ningo mubaro bwechukura otaikeranetye amaganyo ye katiba. Gakoragwa gose ensemo heyo ekomwegera Eric Mutai niganyara ko bage kwegererwa nere katwa kigen kunyara ko baga kubeko kwemrungania okubosio bwa Senate Senate bwegira libagarine na gotegerera ensemo yo nabo igogwanchirananga amo ekatiba tanyati ko bage goikaraniwa kubatekana no mubaro moke bwa MC abagete ekura ime county ya Kericho ili komorusia bisi omo governor Eric Mutai. Now, honorable senators, the result for the division is as follows. Ayes at 34, nays at 10, abstention at 0. So the ayes have it. Sergeant at arms, you may now withdraw the bar and open the door. Now, honorable senators, the motion having been approved, the hearing proceedings on the proposed removal from office by impeachment of Honorable Dr. Eric Kipkoech Mutai, the Governor of Kericho County, hereby terminates. And the Senate now stands adjourned until tomorrow, Tuesday at 9 a.m. Mwanchi umurigeri bano robatioro korwase mugavana koruswabisku mugavana bwe county ya Kericho na rotoira asense mentangani yomutimoko astoranga ko batokomera na munere Victor Sultan na tema ya kabere studio na tumanye mange ayagendrete me Emanyie chigosori.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo eryoto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria na boigo gusonja mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Bomi mwancho murigeria on Ndizi TV mayo kunyora mange kurwa sensemo intangani ye studio kukwalganya ime Emanyie chigosori kumunyanga naralia yagendete kurwa se ebiti ime naisiko ruwa ense ya Kenya Lydiah ne Victor Sultan Ubangi Emanyie chigosori mugoroborero to yachake kurwa se chigosori chia Africa Cup of Nations kusere chukurwanira libaga begosora sebina no bya Africa Cup of Nations 2025 abwa se chitimu chikendrete nechimbero chokane kingankwe rwanira chire ase konyora libaga begosoa ase chigosori echo ense ya Kenya ni goli tukulia lero yagosoria amo ense ya Cameroon sero nyarbo ense ya Cameroon ya ka ense ya Kenya egoli emo sebusa Cameroon wekirabono nigo ere seri bagali tangani lierombe ya J se emina nebyo chinga kense ya Kenya ebwaterete libaga ya gatatu maiga ya kokosoria chikosori inye. Bon, on dit ça. Il y a une faute effectivement dans cette fois-ci c'est Mbomo qui trouve l'entrée de surface de réparation, la possibilité pour Talkland de tenter sa chance, c'est bien parti et ça finit superbement au fond des filets kenyans. Le milieu de terrain d'ici United entré à la mi-temps, qui de son pied gauche vient le premier transpercer la muraille défensive kenyane et permettre au Cameroun de prendre les devants dans cette rencontre 1-0. Et 8 points désormais, très provisoirement bien sûr, dans la besace des Lions indomptables dans cette campagne de qualification. C'est quasiment un ticket pour la CAN au Maroc, qui vient d'être composté par le Cameroun.
Et le centre de Bassolo, il y avait Aboubakar et Brian Bemo dans la surface de réparation. Ça a été repoussé en corner. Très haut, selon poteau pour Jean-Charles Castelletto qui n'est pas parvenu à le... Pour vous qui nous regardez. Moti Ouma, le centre derrière d'Otieno. Qui est français et la France en particulier. Capable, ça c'était bien fait vers Vincent Aboubakar, capable de produire, de former un nombre incalculable de joueurs de qualification. Et plus difficilement sollicité. L'arbitre, si tu vas revenir à la faute, effectivement, alors très tardivement. Go ase minanevio amura wa Rising Stars ni go bagosoleti kuregoro sebenyo rete obubui wichigorinye ase ligenesegero chinga kibarko soria amo nense ya Djibouti ase chigosoli chia sekafa ase abakenkoyo banse y'imyaka 70. No, haiwezekani. Wanasetiana mipango ile Kenya ndani ya box. Anafanikiwa kupata mpira ule anaweka kwenye kamba. Kelvin Wangaya anaandika chuma ya pili dhidi ya Djibouti. Ndio timu ambayo imefungwa mabao 10 jumlisha haya mabao 12. Imefungwa mabao mengi zaidi. Penalty dhahiri shahiri ya kufanikiwa kucheza mpira na mguu wake ulifika katika namna ambayo inatafsiriwa kuwa ni foul. Anangoja kibali cha mwamuzi. Kelvin amesita. Wangaya bao lake la pili katika mchezo na kuwa ni bao la 3 kwa Kenya. Djibouti dalili wanazoonyesha si nzuri. Mpira unakuwa ni mali ya Djibouti, wako salama kwa kilichotokea, lakini wanaopoteza tena mpira, kila kitu kinagoma kwao. Jaribu kuzipunguza zile. Lawrence Sokoti hatimaye anaandika bao ambalo amelitafuta kwa muda mrefu. Linakuwa ni bao la 4 kwenye mchezo. Wanchimulio tigana na yo AFCON qualifiers jicho chikenrete imeenze ya Tanzania. Yotakosoa seminano vya ligi ya National Super League chinga kiligi ya KPL ere somotumoko ni go chigosori au chenegatiwe ase kende elitko ya Jumapili timu ya 3KFC ni go yabarigana timu ya MCF na kubaka chigolibere Eyemo chinga ki APS Bomet bagosole tiene timu ya Kibera na kosoka makali yuko tabekana goli endera jani gogo ni go babage tenzo ya Sugar chigoli sato Eyemo chinga ki timu ya Migori yagosole tie amo ne timu ya Sam West kabaka timu ya Migori chigoli sato ligue na lisagero kosoliende ye ligi ya National Super League yo ya negative elite ko ligoro timu ya Mombasa Stars ni go babali ganeti Asad kosoli yo ya ekaine kiwa koera Asad bagwete egoli Eyemo ligue na lisagero. Wanchumuliria inyoranga ligi yo ya National Super League timu ya Mulembe United nigo egendrete kora ligi yo ne pointi isano naisato APS Bomet bakugwatia Libagali akabe ne pointi isano ibere abo igo timu ya Dimba Patriots amo na Nairobi United. Inyoranga timu ya Dimba Patriots boigomba gosoletie litkolia Jumamosi bae negative okobugwa kwa chigoli sato Eyemo ne timu ya Nairobi United igatie chigosoli chinde cha negative elite Jumamosi ngamone timu ya Kisumu All Stars abo bagosoletine timu ya Luanda Villa baka soka makali yegoli Eyemo Mombasa Highlight baka na timu ya Fortune Sacco na kubwa chigoli sato Eyemo Muhoroni Youth nigo bagosoletie ne timu ya Naivas FC na kubwa chigoli bere ligue na lisagero. Vihiga United amone timu ya Mofa
bakagosoria na gukora egosori yumakari ya egori Eyemo ase Eyemo. Mwachimugira nara yona kwalgandete korwase ensemo Emanyie chigosole timetinga mbarro baligirete korwase chinsemo oime yensemeria ya Facebook agorokunga Dolphin Mora goteba watching news live from diaspora nara yokorokunga Peter Omari watching live korwase gutanya mache Mark Bryan watching news live from Limuru. Dolin Kemunto Mwenga watching live korwa Kibirigo guy hiyo habari ya mtoto kufa eti hakuna kwenda hosi na hawashtuki hata kama nkalita inalia Everlyne Osero nere Josephat Amisi bakoletera ngambaro roba kabwato kwegena ngabarabo kogenda nyagitari nkoyo Polycarp Okar mulikito korwa se county ya Nyamira agotabanga ense yatumbagire yani oru aleto baisa kogenda nyagitari ni maajabu sana naraga kurukunga an machuki bagotabanga no aligiretie korwa chinsemo chia Kisii tano machurigira nara yona kwaligaretie ime Emanyie chigosori tumera ne chinsa isato egere to Emanyie amango borobolero makwani Emanyie chigosori agende wika ase ensemo ya itumbe asenka ya omugaka ubwogiro sana ase yokumosiria omosbatyo ye use munyarokoye desri mora ubwogi ngoro elitria ngoro kwa Victor Sultano bangi tumera ne chinse Emanyie ayo amo na yanda mange mnatambe ipo siku tuendelee kuzidishania. Miamono Victor Sultani ubangya samangana yama ya kegima korwa sensemo ye chigosori. Imano kegima Everlyne horobo tirwanyere ko borogo tuikirangane kyombekeria kia Epra kenyere ko bekurigeria boikerano anena magori ya mabuta ase petrol ya gura shilingi sana isa tunakioteba na waigoye diesel ya shilingi sato neri ya mabuta yetaya ase shilingi kianda kiombe kurigeria igo na inwe bali bya sector ya basombi onye serikali ne kiombe kia gwiriri inu mwagwiriri igori Mancho muri ato wakiranga mbiamana soko nika kwa ire chinga kicha gusanga amona intwe Emanyie Jumatato Ensa Eyemo nyoranga nande ntoirane chinsa isato ase Emanyie Jumatato chinsa isato komanya manga itoka ntoka kwariganya ime Ndizi TV inyora simiro brilliance bakwendera batonyora sense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News ya website ya www.ndizitv.net Lydiah Everlyne Osero Sara Momanyire rene kya TV channel yogi chawe kira centre ya bene Lydiah Mose ene kinga gojere wetera somo na bimanyire Lydiah ngoro kwa Josephat Amisi